kiong pinyalang ngong em ngasuan tang wan bat pi bandan bat pi ban yasutho dah dia nata kilayawan kita kilong keme kiong pimot ban le yo ban judgment kupa ngong em ngatip beki yadi ta ngaru ngapen sup ya be ngamar ka komplain ka bangangai asmo kalam bokpa jong kajing upan bisa ngapi usya ya pi bom ya pi temta kami pinyalat sa bom sa tet lapan tip kya ngam ta kasi save for one day kira kia dah ta kila ya shang ta hendre kita ki parak sakala friends jong ye rangkat kajing ya trilang baga United Nations nganam denai ka ta bada tingi trilang baga United Nations ka iga kalam ngi penyo yu sambai sana budang tengok orang yang kiat resim rapat nisna budang tanpa kekiat ngapen hitam tasisir rapat nisna budang ya thum batkat kapami nisna budang pada sethit kiat kat bangun halar kata kejeng manjur ya manjur telaira eta kiat ya buat takamir itu hak be ngam puslai hiro namar ngaduai kejeng duai jonga kade kumai pada dalam dah dia nanti hatau senam bagi thong yuta o sena bedang ngaduai ban bahaga benang ban bahaga selap ban pensai sa yuta sena bedang kejing bahaga sena bedang atau senam balapala senam arajak kanar kalai bahata sena bedang ndai tango baha lador kita ada di entaki invite yang ngaki ong Wana, yawan shaun, naduk na po railway station. Bat ksing, bat bom. Tanong buat mo yawan shaun nga. Boya kemen malayo pisa, babaha kata karap karyang ta. Ya let ya receive tashes nam. Bat, kilay pelang lut ikata kajing yok kajong ki. Dah hadian ta tengong. Mata kasian nga kleman rakyat syok. Kleman rak senabudam syok. Sumbay ladan lepa. Kepisah ladan. Mata kasni. Kiat ya bam ya di yang tahu orang bat hakata kesenam uang em ni ya thung hiu sena budam ni nam ai pisai kalok ne ki khon pisai de ke jong ni tang bangi la ya rai bangin phiet chu chu sena budam ngim kwa kiat sho barang ta senong mentah jan bro senong gila long kristan lo menopen kelabumut kiat. Pisoto am commission approach kalong totally different na pedang jonga missionary bat balang. Ngayat bet freely bandrong agasnam. Ngam de poster, ngam de ngade baba. Bepentit kiat tamo un sekalabumut. Ke objektif ke jonga ngade ban soto ke objektif ke jonga. Ka objektif ka jonga bahakwe ke singi kalong ngan sala dan thau thmai ke ne krishna kata de objektif ba rangkat ba ke jeng duai ki kamba ke jong blai kenja mapi ke neima you have to break all the obstacles Jesus Christ haka por man sha kanal ha haka sni sabatan ulet ban penkia igibra haka system ke jong ki to ko por galong ulah ada nong pen kenno di kian bara takadang ki wat dan penyap royo penban kejing lek ke jong o kade ka por nema bande ke jingja you have to break down all the barriers of all kinds of institutions of Hinjab baro khat ki dim pen kyang ki babo an balang an sokar, an kata, ngingitip tang kowe. Kaan belai. Bat kaan yang ngakalong. Kilet suben riu bar. Ya lap ega gospel. Penkela bat penbaptis ke. Ai bakan long kum tanam ta jong fe. Ublai nang elam ngin se kendo biang hakowe bat kapar. Selit pai siye let ke jingjang wanam kelet na bala kot kene ke conference mentaga singi rei ai ya ke commitment ke jong pe te the dan ki conference ke bakum